Ngasisu Manipur Top Channel gi maikhaidagi special content katang mayam la share tawjagi mayam loi fok taminasi duga mayam da wakhalonda mayam gi kai lebibigi habdu suna comment box ta comment ang katang drop tawbiramo si content sigi maming sin mayam sumdaru zatla vision document na kamdo kre haba sanalaiba ki mapawni mayam hauji state lenga ki thaupuri ba en berena lusingba BJP amasum sungsinaba lenga asi kumja english ngani ga tara thread ki Mars taraga manga degi thabak paiba hokibani lainga asigi ahan numit chamanigi work program yankhai ga tar laukthokibada kun khaktama thabak to onthok pangam khi haina report tokhibalaki loinana numit chamanigi thabak loiraba tungda lambi thong phagat hananaba amadi thaknaba afaba ising miyamna phangananaba thausilda mai onchilagani haina sahidumaki July 3da Chief Minister N Birena lauthokibani madusu kalam asimaktada BJP gi vision document 2017 numit chamanigi thabak phongdokpiro haina sanalaiba ki mapau sien kiba numit nipani leraga phongdorakibani aduga amuk tha taruk lomgi matung December 15 da lambi thong khara semlaga miyamna kari sari thakli khangdaba adudi afaba lengak nate miyam ga hak thengna satminaduna thabak tawbudu afaba lengakni aikhoidi sinna panglaw lawbudu nate thabak to oina onthokpa lengakni thambal ngak to oiragani haina amuk minister N Birena haikiba wafam media da report tawnarakhi amuksu opposition na phanayamna seraklabasu lawraklabasu khumlaroi satpham tokpa lambi da adamak satkani phanakana lawraklabasu tararoi haina toina haikibasu thengnakhi adunadi sumgadari bazala haina miyamna hangnarakpaga loinana vision document kamdokrabage Godres manungda section na thamliba zala haina khangningba poknaraklibani kumja English ngani ga taraga mapan gi November taraga manga da su section 5 chapter kun yawba lamai saniga humdra taruk panba Manipur vision document 2030 su puthokre vision document adugi matungina kari tawkre tawdri tawnaba hotnaribage haibdusu miyamsu khangba white paper amadi puksel singna puthokpa ngamdribasi karigino haiba wahangsu hangnaraglibani masigi pakhumsu fangani haibidi thajade kumja English ngani ga tara taret ki November tarukta sahidi farakadore sinna lawba natabada thabak kayam tawba nangadawri haiba sanalaiba ki mapawsu kalam asimakta sienkrabani hauzik laidiba lenga si lehananaba hotnaba amadi lairaba matung sahi amaromdi Manipur Union Minister kya laglami awang nongpok lamdam sakhotana India sakhotpa yaroi haina lauduna Union Minister sing lamdam asida yamna toina satuna awa ana sing yengsingadabani haiki matam maduda State Assembly opposition lusingba Congress ki okram ibobina Union Minister kaya nong makangdana Manipur laklabasu project ama phawba sanction tawdri haina sahi adugi English ngani ga taraga taret September taraga marita phongdokhi Chief Minister N Birena June tarukta Manipur plastic sizinaba thingnaba thabak lakhotlagani August taraga nithoida puya sing English ta handoknaba committee semlagani Commerce and Industries Minister TS Bisorjina August 13 da iyongfina school uniform ohelagani haina media gi khuthangda phongdoknakhi adubo thabak oina kadai phawba sangsilage haibadudi sahi mari faraglabasi phawba miyamda khanganba uhanba ngamdri asida sunate April 18 da Imphal West District ki manung chanba lamsang kaithel sananaba orek tamkhibasu laiki September 13 da phamkhiba cabinet mifamna Imphal West District ki manung chanba humdraga taru salam kaikhu lamsang da phamung humfu legedaba mental hospital ama sananaba state land dak number 383 gi manung da acre 8.10 park so mafam state health department da pinaba mamangi cabinet mifamdana labuk kannanaba data bank ama semba haina yanakhibusu laki asumna matam gi oina tangai fadabasing adu yengsilaga tawbuyaba tawnaba lawkiba warep kaya kadai phabu khumang soksilabagi haibisidi hangatna nainaba mathautari lambi thong khara sembana afaba lengak nate hai khrabasu lambi khradi emergency work oina lakthoklaga semba hauragani haina amuksu Chief Minister na press conference amada haikibasu laki asida sunate
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018 की सेप्टेम्बर 10 स्टेट गवर्नरना मणिपुर एयर एम्बुलेंस लेहननब लुपा करोड़ 15 कायथोकले हाइखी मसिगी मखा तरकपा नवेंबर 13 यूनियन मिनिस्टर डोनर डॉक्टर जितेंद्रना हाइखिबदी इंडिया की अहानबोइना मणिपुर एयर डिस्पेंसरी लेरगनी मसिगिदम अहानबगी ओइना लुपा करोड़ 15 कायथोकले हाइबसिनी अदुबु थबक अमदा गवर्नमेंट मीडिया की खुथांगदा एडवर्टाइज ओइना एयर एम्बुलेंस की वफम खरा यामना तोइना तानाखिबा नतना मसक फावबु उद्री हाइबे याय अमुक्सु इम्फाल प्लानिंग एरिया दा इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई स्कीम सिंग पैखत खरबा मतुंगदा अतोपा टाउन 19 दा वाटर ऑगमेंटेशन स्कीम अममम पैखतनबा थौरांगना यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना सेल थादबा लेपखिबदगी तोखरे हाइबगी रिपोर्ट अमसु लैखि हाइरिबा थबा असिंग असिगी लेंगा असिगी ममांगदा लेरंबा लेंगा अदुना कुमजा इंग 2018 दगिना 12 दा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन UIDSMT स्कीम की मखादा टाउन तरुक थबक पैखतपा हौरमलबनी हाइना सुपली अदुगा अमरोमदना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा माउ वाटर सप्लाई स्कीम वाटर हार्वेस्टिंग की लुपा करोड़ 5 माथेलदा हेरिटेज सेंटर अमा साननबा अहानबगी ओइना लुपा करोड़ अमा कायथोकलगनी हाइना कुमजा इंग 2018 की नवेंबर चीफ मिनिस्टर लौथोखी हाइरिबी स्कीम सिंग अदु करम तौखरे ममांगी लेंगाकना तौरमबनी हाइना हन्ना येंसिनबिद्रबरा सेल कायथोकलगनी हाइबदु कायथोखरबरा हाइबदु मियामनदी खंगनिंगबा पोकनरी कुमजा इंग 1953 दा मणिपुर मपुंग फाब स्टेट अमा ओइरबा मतुंगदा अमदी ममांगदा मतमगी ओइना लेरंबा यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी ULP प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर पार्टी DLP कांग्रेस अमसुम कम्युनिस्ट की लुचुंगसिनबा जनता पार्टी कांग्रेस न लुसिंगबा MPP न लुसिंगबा लेंगाक मथंग लेख्रे लेंगाक न मियाम के अमदी स्टेट की मंगान ताकनबा थबक तौरंगनी हाइब थजदे फनबा थबक तौबदा असोइबा अरानबा पेनदबा क्या लेरमबदी याय अदुगुमना हौजिकी BJP न लुसिंगबा चुंगसिनबा लेंगा असिसु मियामगी स्टेट की याय फनबा सेंगवत सगतपगी थबक क्या तौरी अदुबु अपेन पेनदा हाइबसिदी लैबताबनी लाइमकना तौबा फावबा असोइबा लै हाइनरिबनी अमरोमदा अमु कदाय फावबा मनुंग मपान फावना उबा ngamba मवोंगदा थबक तौरीब्रा हाइबसिसु मियामना येंगनदबदी नते मियामगी मिहुना सेंबा सही मंगा की लेंगाकनी पंगहाई हाइजिनबा पंगलाव लावबनसु यारोय बसन की पॉलिटिक्स तौबगी मतम नते हाइना एखोगी चीफ मिनिस्टरना हाइखिबदु अचुंबु वफमनी अदुना खदांग थादबदी लेपनबताई अतोपदा मराल थांजिनबा होटनरगा अइना मफरे हाइना इसाना इसाबु थगतप तुलसी मना साबनदी कुइबि यारोय लाइरिब लेंगा असिना मियामगिदमक थबक क्या तौरी तौखरे स्कीमेशन मिशन क्या लाउथोक्तुना थबक ओइना पैखतली पुनम असि यामना मयेक सेंगना डॉक्यूमेंटेशन तौब दरकार ओय प्रोजेक्ट हाइगदरा स्कीम हाइगदरा फना यामनदी संगाखरे अदुबो करंबा मतमदगी थबक अदु पैखतपनो सेल क्याम थदखरगे हाइबदुदी मयेक सेंगना मियामना खंगन ओहनिंगदबगुम तौब असिदी सुंगदबा मांदे ममांग थागी 18 स्वदेश दर्शन स्कीम की मखादा सेमगतख्रीबा श्री श्री गोविंद जी श्री श्री विजय गोविंद जी काइना बंसीबुदोन गोपीनाथ लाइसेंस चीफ मिनिस्टर अमसुम यूनियन मिनिस्टर टूरिज्म ना संगाखरे अदुबो हाइरिबसि करम मतमदगी सेमगत सगतपा हौरखिबनो पैसा क्याम संखी सेंट्रल प्रोजेक्ट ला स्टेट प्रोजेक्ट ला हाइबदु मयेक सेंगना मियामदा खंगन बतौखिदे अदुना अरुण अथुप खरा लैब्रा हाइबगी सिंगनबा पोखल्ली सेंटर की BJP न लुसिंगबा नरेंद्र मोदी लेंगा की अहानबा नुमित चामनी की थबकता नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरी लंबी यावखी थबकती तौरी हाइबबु सही तरुक हेलकले मपुंग फाबा हाइबदु ओइद्री लंबी असिगी बरा अमसु मक्रू थोंग कुमजा इंग 2018 की अक्टोबर 12 दा चीफ मिनिस्टर ना लैसा पूजा तौदुना ओरेप तमखिबने कुमजा इंग 2018 फावबद लुसिंगनी हाइखिबने ngасidi इंग 2010 लोइख्रे सही अमा सोनथरकलबा फावबद सिदसु थोंग अनि असिगी मनुंगदा अमादि लाक्लिबा फेब्रुवारी थागी मनुंगदा संगानाबा तौगनी अमुक हाइरकली ngamgadra ngamloidra khangdri aduna sinna panghaai haijinba nate aron athop laitana thabak tawri haibadu sumgadori bazala haibsid aduma wahang oiduna laigadaba mali maramaduna vision document adu kadai fawo thabak to onthoklabage pipeline dana kayam laire haibadudi
black and white oina miyam khangna thamani maduna manung mapan fauna uba ngamba maung na thabak tawri khadang thadaba nate atopada maral thangjinna ba honabasu nate haibadusu utpangamgani state lenga ki media loisang nasu biyeng sangsinba sumgadaba mali hainasu sana laiba ki mapauna mayam gi maphamda paujelakli and thank you.